Om Swastiastu. Mogi-mogi seluir daging pikayunan luwih hayu Presiden rauh nyider buana mawinani dedane sareng sami kena rahajeng. Igih dedane biwah semeton sane dahat uang yang titiang ringgalahi sane becik puniki titiang jagi ngelanturang inik maosang pewiwakan adat Bali. Ringgalahi sane lintang titiang sampunanan ngunding ayang sapunapi tate krame rikalaning nyangre sepengerauh keluarga purusa saking keluarga perdana raris sapunapi taler juru bos keluarga purusa rikala mausang tetujon pengerauhnya ne jagi ke bos nyuakang anak istri nyuake ye utawi ngideh anak istri nak lu sapunika. Nah ringgalahe sane becik puniki akeh sane komen sapunika, akeh sane miar sayang punika raris ngarsang mangde titiang ngelanturang sapunapi juru bos purusa pemekas rikale ngelaksanayang pengelantur inggih punika rikale mejauman. Idurane sane dahat uang yang titiang rikale mejauman janten sampun pateh sane dumunan patut mebaos juru baos saking keluarga perdana. Duaning dane medui jeruan dane pinaka penyangre tamiu sapunika. Nah, sapunapi penyanggeran dane nenten panjang. Nah, aturang titiang imbe kadiasa puniki. Inggih majang ringli dane jeru mangku sane merago suci saha banget uang yang titiang matur suksema rianto dane sampun suwece ngastawayang wangi duwi. Para penglingsir saking kulawargan titiang saking perdana sane presiden nyarengin nyangre rahinane mangkin kesarengin raris dane sareng kalih kelian banyaradat titiang kepala dusun kadus titiang sampun sesda ngerauhin taler sane wangiang titiang para penglingsir saking keluarga purusa riantuk sampun muali malih presiden ngerauhin titiang taler sane wangiang titiang kelian banyaradat saking keluarga purusa dari taler kepala dusun saking purusa sane wangiang titiang sareng sami taler semeton lanang wadu sane presiden nyarengin pengerauh utawi bebaosan puniki pemekas nyane puniki sang kalih ala kirabi sane banget tresna sehen titiang sampun presiden napak nyarengin bebaosan puniki ngiring sedurung lantur ngastiti bakti ringi desang yang widiwase melarapan pengastungkara Om Swastiastu. Taler nenten lali nenten surut-surut sarang sami ngaturang ngerasa pengayu bagi majeng ringi desang yang widiwase duaning yening nenten sangkaning peswecan ide taler peswecan ide betara-betari sane melinggering pemerajaan riki janten sampun iraga sarang sami nenten presiden mecunduk ringgalahi sane becik puniki. Inggih dedane semeton sarang sami sane wangiang titiang duaning ringgalahi sane lintang ring tanggal 4 April sane lintang dane keluarga purusa sampun ngerauhin sekian titiang sahe mausang mungwing na alitnya nih sarang pianak titiang iriki sampun padereno
laris mekanten rikala titiang netes pianak titiang istri nyantenang taler sampun suka lega sangkaning tresna asih sareng kalih anduk punika duk pertemuan punika titiang akula warga nenten wenten walat karo malih titiang nyuk serahang mungwing pianak titiang abdiang titiang mangde presiden jangkep ala kirabi. Manut pesemayan dane saking keluarga purusa duk punika sayu wakti ringgalahi sane becik puniki dane jagi ngerauhin titiang melarapan ketipat bantal ngemargiang upacara menjaumen pepamit anak alit titiang iring pemerajaan malih jebos yening sampun bebawasan puniki nyarik anduk punika matur suksema ping banget titiang riantuk dane perjeru adat miwah dinas sampun arse ngerauhin malah jebos janten sampun titiang akula warga nunas baos dane punika mangledang arse ngupesaksi cajurning pewongan mangde manut kadisane ke baos tri upesaksi dewa saksi manusia saksi miwah buta saksi. Inggih kadiana amunika rin atur penyanggeran titiang mogi-mogi napi malih jebos sane presida kebawasan memargi antar labda karya nenten wenten piambeng punapa-punapi. Inggih malih pisan matur suksema titiang nganganin kula warga seluwir kekirangan inggian penyangre atur paribasa genah titiang nyangre sepengrau hidedane sareng sami kalintang kaon kadipuniki titiang nganganin kulawarga nunas agung pengampuri. Matur susuma puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.